Hey,
wakata kadika no mune epriwoku Wedi corporate friends club Wedi jebe awele agwambo ne ebalu makunolo Wedi na wadu yana ifedi na south Yakudu ke chizi we nata Wedi corporate international Yeji we nata ojije muna uebudo obali ebudo no ebuye ofadi katagolu yeno faga muniru ekunu gewete magano yeti kwani yabatego oyo lumo nebebe Balusi di lo fete sebi yiwa di balusi Ibi dogbe Ogogo di balo munaku Aganye wu mego yibo Keka ndi corporate friends ike wete Edo sebe kwe mwoyi Oye balibe maja bepye Ndi corporate friends your man when the corporate friends international kula boy adiru ma when the chilaka we kolego when chaba the mowego corporate friends kula hello no bebu no nebu when the corporate friends your man Oya jeribo di bebu niye Oya lo mo ne buobuo Ogena bo kenja so mamadi Shoya di faisi di feme niye Ese waya mo ne bebe Baima no yuja de tiro mo Ibe ne wake mba wosoke waya wukunezi mwejo ye kwa mume Laka jibuli basika kenese mdodo Wejo Oge lugo Ebo ye jedo bego madoliwe CFC International
Michael Adieme Chinemeze Wanunobe Ono Chinemeze Noba Obudo Kola Na Western Cape Town Na South Africa Nine Repelo Remeditus Pioneer CFC International Chairman Board of Trustees CFC International Pasioti Wazachi Watabaki Wazachi Watabaki Ogidi Wazachi Watabaki Ogidi Member BOT CFC International Wedi Balem Bobo Bodo Uda Pioneer Chief Charles Ekenedi Lichukwu Ene Mesie Olaginaki Mesirigi Uzoke Onosolese Lulu Mwadike Former Secretary CFC International Member BOT Wedi Balem Obodo Huta Osi Buke Nezelife Odele Bulu Chinedu Edi Wunde Wunde de Lion National Secretary CFC International Weke buluzo wanu Nenugu State BSC BS1 Besut Bendisoni Weneme Njowa Wanesisike Sapala ya kanedebe Wene lwebu wanu nanise Ana lwebu Obu yebu CEO Big Wildlife Rubber
Emeka anyị nọ obeni n'ọba obeni wanu nke ọba obeni wanu nke ọba mmiri ọma na-amapụta mmiri ọma na-amapụta n'ọba aka na-esi n'ego CFC International na Mozambique ezigbo yọkwe iwukwe ka mmụọ na-ekwu okwu ekenezie m onye na-bụrụ chifu chukwu onye menue owere onye ma ga-enu Chiefi oye menu enu kuku numu dike dike na toko didi lonjo eji maudo na South Africa mo ne kuku obu CEO the Bedford Yes, Lord. South Africa CEO Choose Peters Oil and Gas Nigeria Limited Obuya Budi Juwana Sipo Branch TFC International Edisoni wene meme Opuleti first logo Wene wajeli wene mi weni me Wene kopuleti first logo International kuodogu Opuleti first logo Wasi kwaya jebe kodi jambie Edisoni wene meme Ndewe wane tisi kweke Opuleti first logo International Wasi lezu weme Ayi kwali ma milionu Obo ufu Wenye odogo Wenye putani kawa wane eti Ojije kune unu na ure kune unu Wenye vale mogo kodo unaye Oya dinu sume Wasi kama nuna ready yedi kete wekuru Gede liwe lo chego jiri na aku Wenu dike na yumango Abamba chekweli mwo Wazada sulibo bebe ilimu nebe nebulofu Miye neweligo inuye Eguna tosili temita tulade Mekuta valuwane Veneta galimuto Complete Fresh Club International Njoma Oyobu na maliwaniye Osi wene ha maliwaniwe Eke muji kenesie Chifu Harris Sunday Igwe Okejek Unisanesh Sonisu na South CEO Some Harris Investment Nigeria Limited CEO Igwe Import and Export Pty Limited Mbone Pro First D CFC International Juwana Sport Branch Odi Balem Mowo Odowu
South Africa niile o chiri gburugburu onye ihu oyi ya siti niile o chiri n'ebe ịbala mmanwụ onye segi bụ n'ịbala mmanwụ o chiri osugo Igbo na South o ji ego eme mmadụ ọla nke izizi na South o chiri o bụ ya egbe Jodek iri Igbo na South Africa and the Jodek properties na South Africa Papa Ejime o chiri osugo nwanne na South mmanwụ osi muke n'eluigwe onye na-eburu Chimalicha dị Okeke ebili malugo wanu niile ebili malugo awugo galu o bụ nwa the second first team double pledge Chief Valentine Rosomokoy Agbedebu n'okwu Agbedebu wa n'okwu Sẹ́gbọ́dù ndị obodo bụ Chije Ebube CEO Adeko St. Vance Properties na South Africa niile CEO St. Valentine Vilanoka Team CFC International Bremefosi Blanche Agbadebu n'okwu iwe dị gị mmadụ ịgbalụchi gị mma agbata obi fede asi ma jije bunegu ọ ga-adịrị gị mma akwado egwu onye ọkụ onye were gị were iwe ifugo ka mmụọ na-ekwu okwu ekeneze m Chief Kirisa Chinedu Okeke Chinedu Okeke eze enyi mụrụ n'ogidi onye gidi wenu na Anambra Sosoliso Team Nigeria Blanche Sosoliso n'ogidi onye were gị were iwe dị mma Sosoliso nke ogidi ekeneze m Chief Chesena Okiriko na Brazil esi na-ewepụ na Nsụka ịgba na ya fulagu na atụ ụjọ esi na-ewepụ Omega na Okwebe Ancient Kingdom CEO Zini Omega Enterprises Omega Integrated Funds Limited First Team Nigeria Blanche Ekeneze m Chief Oyekeme Otukwe na South Obefiachiwo ndagwuru niile egbago na ndagwu na-asụ agị Obefiachiwo nke CFC Club East London Renda Blanche CEO CO2 Company Home and
chukwu ike mmadụ dị na chukwu Jewel Obi ego na East London egududu n'ọbụ onogudugudu n'ọbụ oju na-egbo Deputy Dean East London branch ekenezemu onelebu Francis Chukwudekwu ezomuka obalabu na ladago nke izizi n'ezinibite nnewu obalabu n'obu na ladugo Nnewi South obalaze wefada CEO People's Choice Entertainment Okulo Lobu Meleze National Speaker CFC International Onele Rufito Weke CFC Mozambique branch Legend CFC International CEO Champions Papers Maputo Mozambique Wendy Meliro Bodo Nekudi Ojije gune 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 Wendy Soni Weneme Wendy Balamo Wendy Gobulet Friends Club International Wendy Gobulet Friends Club Anchabu Gobulet Friends Club International Wendy Chimalo Odonine Ndo Kwani Ndo Dokamo Wendy Yobodeka Wendy Malaka Wendy Silo Yeweli Kobongo Wendy Kopulati Fresh Forum Wendy National Kawasi Yeje Hagali Wadi Wide Populati Fresh Forum Mata Jula Jula Se Wewe Bulu Niye Kije Wewe Chikwe Keke International Dekwe Balamawu Dekwe Kambo Nebro Ebalamawu Nebro Fresh Forum International La huelga y la filudika na yumango Eke nesem Chief Chedosie Batili Mbe Obato ye na mechido Obato yoku Oye mechide dodogu Nankani is First King CFC Club International Wabuyebu First Chairman His Grand Committee Legend Corporate CFC International CEO Mileage Oye
Electronics Mozambique. Oh, okay, let's have on a level if I eat it. Why you watching a Mario? Why you watching a Melana South? Oh, Jeffy, oh, Jeffy, go one on a double. CFC International Double Branch. Onele Buruji Fujud Bella Dube Iwalugo Owele Owele Kajala Owele Jala Aniye Okawele Wan Kajala Oba CEO Group Owele Dias Ofemila Jalake CFC International Member DOT CFC International. Oh, Onele Bulu Chukwe Buke Oile Kube Noye Bimaye Miyame Yiki Homanda Bulo Ojikata Wudaku Odagujikata Wudaku Ochendo CFC International Member BOT Osibuka Nelefe Onele Bulu Obuchukwu Polite Obi Ochinemeri Ikendo Banine Police of CFC Member BOT Osibuke Nelefe Onele Bulu Ambassador Police Wachi Wachiene CEO Student Mercy Lodge. Oh, Egamuso Foundation Developer. Best Eastern Hotel and Suits. Obiama Best Table World. Agana Million Man and Obiama Kikisi Wake. Obiama Best Lady. Son of the soil. Zero 1. Agama Uzonine from Obiama Kingdom. Ambassador of CFC International, member BOT. Oh, Osibuke Nelefe, Enele Muleke no Biola Lise, oh Biola Lise Dike, Dikelele, Afu Dike no Lupo. Ogbe fi watching Emily fe, Ogbe fi watching Emily. Chairman, Disciplinary Committee, CFC, International. When this only when baby, Osibuke Nelefe, Onele Oke mano ukwu
CFC International Nine. Oh. Honorable Chief Promise Udegbi. Akudinekwe. Olochiye watamada. Odogwu dika kudinakwe. Olabumoni. CEO. Destiny Grow. VTY Limited. Chief Media Officer. CFC International. Agabadika. Dika Nabadi. Okay, that well, you were. Oloku well, you go. Magana ne kwemu na pamusu na gagana te. Wenyo loku populate France koloku international. Wenyo biwe weku kawane mandi populate kodo populate France international. Wenyi sule suweme wenyi jofo biwe bili. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.